Empowerment amasa pen hichi ATM Imagine Truth Ministry Sabat School panel discussion thado ki phat pha epiki ba ba theni thangba masabi na he tu phat ta hichi Sabat School panel discussion ninga hong kal song loi te ni jong evangelist son ne wa he en jole evangelist jang boy he ma te ni jong nalim ki roben tu phat ta jong he Sabat School lesson Daniel chapter 8 jo injil jin ki do he hijilai Daniel chapter 8 hi injil jin de le imu ding khat lo pi ta kharomen he chu it two piu jong he na lesson Sabat School lesson adinga lesson 9 adinga subuna kuna subthing na ti he a ko lu bi pen chu ipiam tai le hijilai hin mu ding kum sang ni le jathum ni sang ni le jathum ho bu ki su bu na hijipa ko na he to bang lesson mudam ti pa chu a he ya so kichi ta ina verova pon tho tai na ngai dong hi ki dei saw na he ama sa peri lungchin chang chu ana be ma sawetin evangelist son ne wen ilungchin chang chu asin pi me ki pawmente Daniel bungge chang som la ling sirin kate nilha la jingka sang ni le zathum ge ya hi da hi dinga hin zo ding le mun thing jong na ding dola ki koya ki tha sim do dinga hi ati bi e ki pawme hichlaya memory tek so bina se pi pen chu bhap tai le nisang ni le jathum sunga kineu pa hin hobu asu bu na le pathian mi te le thudi pathian tu ki kala hobu su bu na ba chu a hi en hicha ko na hi ti su thing na hom ha ti ba ji na jil chen ju a hi en ama sa peren I context chu na be ma sala Daniel bung ge na chang khat chu na be ma sa hoite na Daniel bung ge chang khat na chu ve nai le hi jita bangin Daniel na sin thim gao thilmu kamu masa zo ati na aju dire amu masa ba chu bi de bung sagi na ba chu ki pa hawe bung sagi na chu ve nai le Daniel hin Belshazzar leng chan laya hi akum khan na ati na la Daniel vision chapter 7 chu na mu hi ai la chapter 8 hi bung ge na hi Daniel English pawin second vision ati na e je pa chu hin Belshazzar leng pa leng chan kal kum thum lhin kumin Daniel ki tipa ke ma hinga thim gao thilmu a ki mu khat ahung ki la ki de ati nei if isai no khar chu omen hijla hin Daniel hin hiji Daniel bung le khabu hi a ki zom ta na chu a chi di po na chronology ta na che po ya chu Daniel bung ke na jong hi Belshazzar thusim chung ki la kan lai Belshazzar leng Babylon leng pa leng anom la ya leng sang khat na chu hin sei kha ki den ya chu Belshazzar hi mi tam ta hin kum som lenga to bang bai ho be ti bin la Daniel hin chi vision ne le Belshazzar kum thum leng chan kum na hi BC zanga le som nga la verung hi ai ya chu chi hi he ding na poi mo na he de chun background diram hal khat anomin ai la tuin ana simpan hoitin event ma sa ding pen pa chu Sunday lesson na sei na ker moi challe kial chal pa chu ai hi chi ker moi challe kial chal pa chu I mun the ke bin Daniel bung ke na chu ana lu te ana simpan hoitin Daniel bung ke na chang ni apan pan te hi chi thilmu kamuna hin ken thil khat kamui ai ni chi thil kamu hi elam gamkai sunga khopi len pen mun pi susa ki ta chun kana umin ahi hi chi ka thilmu hin keima ulai vadung panga kana khai ka khoda in ka bena hi le vetan vadung panga chun kelmoi chal khat hi ana dingin ahi kelmoi chal chun gi ni anain lai kelmoi chal chun gi ni anain a gi te ni chu asau thein na phachai sin in chimale ahin a gi khat jo chu alang khat ki sangin asau zoi hi chi tabang khat sau zo khat sa khat phazo le han joi tiu chu Daniel chapter 7 jong khal khat na ki mu thein na ana sim be ki tin hi chi asau zo chu adon do nu kha zo ma a hi bove ati na he kelmoi chal hin nirum lampo sa lampo chule thang lampo adel khumji kamui ama masanga chun sahim khat cha jong apang zo pon ama tha a ko na chu thazo jong om poi aman adei dejin abol jingin ama le ama ake choi sang tai ati hi chi imu Daniel bungi chang thuma pa na chang ya pa ni su chang se gi chana hin even ai le kelmoi chal tu si lu bin na hi chi kelmoi chal tu si ma ko na hi a characteristic ti ra ama pa hung ki sei dan pa chu Daniel mu dan chu ito banga thu je ma hi sei chen ti du ba
cha ivet penu hi ivet tingai le Daniel chun kel mui chal le kel chal amoti abul tilanan introduction na sai na chun iji tu ni isimun hi hobu chung jang su thing na la ti na asa le chun hobu chung cha na gan cha ni ki mong ho kel mui le kel cha ni tin ani ki that jing ho na he Daniel hi chi ma mai ga wa hai mui amma sa nga ga ma sa mo chu sa thing lo ngan amoi tu ya sam mu ba gi sa thing hobu sa ki mong tho so hi ibi ki sei na ham ti cha jong tel ne be ket le na adin hitlaihin kelwoi cha mu masa pen pa chu itba mu ham dai le kini ne yetin na abal le hiji kini ten yel hin khachu asaw zoi ti ki nei abal le aki ama hin aki hoi hoi na ba ham dai le aki te ni hi khachu asaw zon abal le asaw zo pa chu ahung don lu kha he ti ki na abal le ji keuse lo hin aki chun hoi na ko al dai le salam thumlam jule thanglam ako e ti ki nei hi chu itobang le do ngai pe ruang ti bang jo kisei thi poi mi yemin a hen la Daniel bung ge cha som na chu kha be na be te Daniel bung ge cha som ni na hin ni ti na sei nei kichi sen na sen chule nang man namu akini ne ya ke moi cham chu akiti ni hi media lempa le Persia lempa ai lo nei ti nei amen na kichla hin kichi sen nin ima cha sei be ri lo hi media lempa le Persia lempa he ti na achuti de hichla ya pana hi e hon ito ba hi ahi mo nai ti sei chen de thei du ham mom na approve ti dam sega ke pa me che question ki on thama ga do ben ka de to a sei ma chu ba cha sei ma chu kial mui chal chu kini nei kial mui chal chu me do le Persia le pa ki da chu na a chu ta le chen hoi tai ba ti ngai le hi chi aki te ni chong don doi khat cho sao in khat cho sao che ki le te don no khai ki na lai a chu ta le chen a ma ba long sao do pha chen aki khat ba chen ni hum lam pong sa lam pong ba da hum lam pong abo ai ti cho ti chu phem ti tinga le hin Medo Persia de gai Babylon hin zo kum ba hi len gam thmo zo da hin sa na ai ti chu ni hum lam pong a zo chu phem ti ting le Babylon ai ni ti chu BC za ngala som tum no ko ko ni in thang lam gam ke ani zo chu ko ki lam ti tinga la Lydia de ki ne ti chu BC za ngala som ni le kum ni in ama da la salam gam ke zo chu Egypt de ni we na chu BC za ni la som ni la nga kum cha ni ya chu abon cha ama na pa nai de ni la ne ba ai ya chu Ezekiel wi chan chun salam hum la abon yo chi ba nai le Babylon Lydia ban ta le Egypt bom na so ani so ke ta na chai Daniel bung se gina chi bana le hi chi bom pi chun video Persia ki se a kama hin sa guna thum apa ne hi chu explanation ne pi chu Lydia Egypt Babylon ti chu ine sai ta na som ki tu ki dai ai mo mo nge ki pa men na Daniel chapter 7 le Daniel chapter 8 hi achum chu hi di point continuation kha hin na abana hung ki som be ki da hin ya chu hung ki bang kha hi adi se na hi ibola hi Daniel chapter 8 a hi Babylon le pa ki min pha ka ma mi ja he Daniel le ma pha ni chi vision ne anaji pha na hi Babylon la ta lo na Persia media Persia de le ma hung mai chu ke pa me Babylon le ko ene ki chai kha hi aba na begir Daniel in chilai ki chai point na chang na pan chang sagi dan chu eventually son nan sim ja chang za chang na pan chang sagi chan chu na lai saki dang sa chum be hana mu ki sim ta la ti chilai na hitia hi ke ma lung ka gyal pen in betan kyal char khat ni lung lo ma pon in ahongen lai sit lai lung pa hin jot pe in tur tong khlo in ahonge hi chi kyal chal hin amit te ki ka kilo pi ta khat se ane ye hi chi kyal chal hi kini ne ya kyal mui chal hi nga hin ahongen ke ma kam mu na mun badum pa nga chun kyal mui chal hi ane ding sing na la ye kyal chal chu ta hat nei cha sunin a hayin kyal mui chal chu abo khum tai kyal chal hin kyal mui chal anai lu chu kamun ki ta pi din hang tan anai lu jengin kyal mui chal chu ta jing le hi je chun kyal mui chal mas nga bang zo ta pon a tha be tai chu pha din kyal chalin zong kyal mui chal chu ale in tor se na na in a chu nga ki chomin a chilin kyal chal mas nga kyal mui chal hu do zo din koi ma cham ta poi chu ta chun kyal chal zong ama le ma na sa ta na ki choi sange hi ta bang ta ha do pha din a kilo pi ta pa chu a bang pe jin hi che khel hin a kilo pi chi li
li ong don do pejin warning min to ki tu donin ong ke do tai ki pa men na hijlaya changa pana changi chanai sumoi tai idi mu kharu hi pyam dele kiel chal tu sim ain ki na ji abijo na hong kilam ki khachu pyam kiel chal hi hiji kiel chal chung changa dele na mu ju pyam dele amai phumla ma pana hong ki pana he ti na phumla ma pana na a characteristic ma pa mu dan chu phumla ma pana hong ki pana he en a ha dan chu tur tang khalo hi ahung ha ye ti ki na hi abale ama hi gi khala nei in amit te ni kan gi khala nei ti ki na chikeu se lo ba hi ipi bora hong ha te lung hang te ni chi kiel moi chal chu kitab pi ring hong ha ye ti ki ne abala point lina ka se no pa chu pham dile a kitab pi pha chun amit te ni a don do ma sa ki pa chu abongin chi chi hel chun a ki li hong don do ai na a ki li hong po re ti hi chu e hon tu ai pi ti hil chen de ta na hi kiel chal pa ko ki pa me na e seitam ni ko da ke te ben bible ani ki le to sa ke te ben na di chang som ni kha chada de kit ngal ti ve bible he ta se de niel bung get chang som ni kha na kiel chal ran chu greek leng pa hin amit te ni ki ka amit te ni ki ka akilin pa chu greek leng ma sa pen a hita pathina things na pathe bo pian na aku ta la chen kiel ngui chal pen chu medio la persia leng ba mai abana kiel ngui chal ba na kiel chal chu greek leng kam tin ai greek leng asu ta la chen kiel ngui chal chu masanga ama bai pu lai chu kya sa ma ma jin koi ma ma sa ding zo loi ama sa na ha zo kiel chal tulong tong khaman lu yo ung leng ba chu ong pha na chu kiel ngui chal ding zo ta lo ti na ya choi tai bat ting ai le hi chi kiel chal hi greek leng kam bat sa hin amit ki ka kilin hung don do pen chu greek leng ma sa pen pa ja le chon Alexander koi badang hi lowe Alexander the Great ai ko ti na hi abale khumla ma pana hong ki pane ti na aju ti ai le he ji greek le kiel chal hu greek leng ga ma hi tai le kiel moi chal hi kitab pi na hong le ga hin na hong hai kiel moi chala ding ai kiel chala ding ai kiel moi chal chu Medo Persia hin aju tai le Medo Persia ding ai hi greek leng ga mi thum la mai ya chu khumla ma pana hong ki pana hi ti sai ti le ji na ji Daniel en gut lai ba dum panga thim lau thil mo ne mo hin ji Babylon ga manum lai hin ya chu a vision mu ja context da Bible chang chu ile do tinga le Daniel chu azo Babylon chi sim chu la salam au chu Babylon chu salam gam ke ya u na ta la samlam thumlam gam ke ya chu Greek leng gam tin ai Babylon te dinga chu Greek te chu thumlam gam ke adi le sing na chula chiba chun ga mo the be chui pham tila chiba thil kha ni gelo sa chui pham tila to tong khalo na mu len tho jing ya adi jo na ama sa ga no chui pham tila lut nu ta kam sa la thai ha pen lut nu ka le ka lut nu chu mo van lai kha bing li ki pi be ki ne adi jo na sang li ne lu chang li ne ang ki ti lo na chui pham tila a ha pen sa ha pen chu sa la wa cha la len ha pen ha ne ki le chun a len tho ma ding ti na hi a len tho ti ya chu Greek leng pa chun agar sa chu pham tila a ha dan chu sakolan ho ha zo si cha leng ka ma hi ya chu kum thum ka ba me li sin kong ko ra bole ti ang so ne sai ve na hung ki tu chat ke ne Athens ko pia pa nai sa ne di Athens ko pia pa nai sa na Indus Valley chan game room ga di Alexander ga chu na is to ye chi ki um do pa chu ki pa ang hai sing yo ai le chang ani se ke ti chi se be lai di sei a bong tai chi chu ong bong tai di chi chu a ki li na ong bong pa chu Alexander ga thi ba sa na di chi chu BC za thumle som ni la thuma chu Alexander the Great ni thi kum som thumle thum pa chu ki pa ang hai sing in hichalaya kiel chal hi Greece leng ka ma hi ti ki chi te na sei chen ta me na to ai ba ka sa je khat omin hi chi aki amit te ni ka aki lit pa chu abong a hung bong phanin a hi ki li hung do to ki ne ti jong tu sei chin ba le ga sei chi nga ke chi chi ding in ka akilangin bang ba nai sei du tam tam ze na hi chi sa te ne sei chi ma mai ti be aki lengwa sa pen pa ta thi ta hi le Greek lengam ki che ma sa thi ta Alexander the Great chu i sei bong min no ma sa in ga sa de nei ta lo ja hi zuo do la thi ta ti we ma na kum cha pang cha a chi jo ra thi jo he ma hi alengam general mi ho ga Greek lengam bung liang ki khane na bung liang ki khana
he chu Alexander ga thi zo nunga ba mi aser mi lo na chu mu ki khom khana na Seleucus Ptolemy Lysimachus ban ta le Alexander amo chang chu hung hi deu ti na he chu ke pa Adi le je history ni je verify ki chi ta bo le na Greek lengam hi BC cha thum le som thum le khana pana hi za le som thum le giat BC chana hi ba en ho he ai he chu history ki chi ta na ki mu the na hi ba le shi din nur the lo kha Bible prophecy ana goi thong na ai mo isu ai lai che vision ai na ke chai po i hung lu thu che kin la yin chang ge na pana som ni chan in sim bai le kin he cha chung chang ai sei kin na hi chu in the chen ki de hin tin evangelist jambo in chang ge na pana som ni chan in sim tu le phan te tenir bung ge chang ge na pana som ni chang chang gin na zo wa chu in sim tha ta den chang ko wa pan hin sim jing ka di chang ko pan le aki li la chun aki neu cha khat zo a hung don do ki ren hi chu aki neu cha chu a hung kham do en na sata in alien do ki tan thang lam ngan zong ni so lam ngan zong chule gam lo pi ngan zong akang ina hi akan be ki da lain van lo pi na ho ge jin apatai si ho la phabet zong api than tola ahum thave chule hi chi si ho zong ho ge zong hin achiu goi jenge chuin ama zong hi acham ta in aki choi sang ki nen van sepeite lam kai pa ge jin ade jingen tanglo hila min pum go thil to pi api jing zong chu ala pi in mun theng phung zong ale ku pi hil jenge su hil ji a tanglo hila pum go thil to ki tula sepei ho ge jin ama ku na aki pi do tan thudi zong tula achu phan hitabong ta hin hi chi sakki chu achal ro in ama chal he jenge hi chun pata chang som ni chan chui na sim wai na ke pam le je ni chala hen azola ina seu kial chala ko na kili hung don do hen na hi chi kili ya ko na in mu chu chang ko na hi kili ho ko in kini ho cha hung don do kili ko ne hi chi kini ho cha characteristic chu ina sei no sang ben na kili la ko na hung don do dan pa chu ipt hin chino ba ipt sei chen thi do ham ti loi ten in sei thi ne ho na ama sa bung sigi ni zil zong kin yaw pai sei ta ben na ai le twa bung get na zong hi pi niaw kha ing sim ki tiu da ni ya chui chi little home pen hi amin chi ma je ki na ya chui tai bet ding le a ki na chui pem ti le bung sigi na bu sim ting ai le aki som la ko na rom le nam ti wa ko na chung don do chi kin yaw pai hi choma sa sei ta le pe pe si choni hi je kin yaw pa chu rom le nga pa nam don do ai le bung get na kin yaw pai pe pe si ding ham ele li bi ding ham ki sei chin nai ko he rong ki he ding na ai la ma hi Greek lengam akili la pa na song do na ki sei ki ni ye chu wa ki na chu ye chen chi sei chin niu chen a pha ma jing hoi dai bet ding ai le hi chi akin yeo tua in sei di pau hi bung se gi na chu rom le ma ko rang do to bung get na pe na Greek lengua ko rang do i bi sei na ti ting al hen iji he chi na na yin til khat na til khat ong mai history wa ko na til khat ban na yin Greek lengam hin I ta bang mga rom hi an chalaya na rom hi ani thu zo ham tiang ban na yin hi ja ko na chu rom lengam ki sep do ding ti na chu oi tai bet ting ai le ya chu Greek te ni tha lai taw le rom ti hong tha lai taw ai scholar min thang ta Virgil ki ti pa le Seneca ki ti pa hi anu mai na ama din history le ka sut na ko na ti ki mo in Roman civilization and Roman culture had their origin in Asia Minor, specifically in Pergamum. Adi, his Greek te ba hom lai ta di na. Ya so Rome te culture a civilization ho so si hi Greek te ko na ki Asia Minor Greek te Asia Minor gam Pergamum ma ko na hi kun do ani ati. Ji ba ti ngai la chun Rome hi pizia ko na hoi la ko na bang ki se to am ti chu lung dan ngi point. Greek te civilization apon ai Rome civilization ki phut do ti na Daniel Bungket na agini opa jang hi mung sigi na agini opa ma sai na choi di na nai hi chi ki chen chia an sei be na kha choi in mung sigi na pe na khu political power le
pathin te tom na chung changa thane na thamai ni simuin to ma he le pathin te tom na to no pa na pathin mun thing chung ni tiu hobu na sata etek abonan pa hi bungge na sei no ka chue na he a chu he dai ba thing ai le mi tam tan ma apum thei po in hi chia bungge na ki nyau pa hi aku tam ta le scholar tam ta ho chen hi chi ya ki nyau pa Antiochus Epiphanes dana sei we na hi chi Antiochus Epiphanes hi ba thing ai le BC 171 to BC 163 chana ya man pai po in hoi dai ba thing ai le Antiochus Epiphanes hi chi ki nyau pa ai thei lo ding dan hi history me me na proof hai ai chu hi che kin yo pai min thang ma jing van ho chan ge ai amin chi liwa ke sei ai ma Antiochus Epiphanes chu ai thei ro dan chu Medo Persia te lengam sang jong amin ani chi poi atwi Antiochus Epiphanes na ya chu dai bat tinga le chi kin yo pe ni Antiochus Epiphanes lovin bung se gina improve pe no papacy pagan rom le papacy ti hom ko mai ti ba ka sei no Gayat bedding kalong so mi tam tay tabang chen Antiochus Antiochus for solution na le pakat hi atiwen ai so Greek lengama ko na hum podo azawa ki so Greek lengama ko na hum podo atiala hum di na ai so di so tin tala Jerusalem hobu asu aga subu ati jong adi na hi jong le hi tin hi jong bo se consideration na so la thei po esa hola ba nai na aji chu zo Daniel chapter 7 na compare bol pau chi pham tile ang ki sai chu directly correspond ya chu na ipam azo azong chu Greek te ho chu ting ta le a characteristic mo sim to ran ba chu Daniel bung ge na tua characteristic hung ki sai pen zong hi little mon pa chu ang hi kin na azu ti lo bai le Daniel bung ge na hi Antiochus for so hi ding ai le Daniel bung sa giya chu Antiochus for ai na e ja chu Daniel bung sa giya chu little hon chu papacy ya le Daniel bung ge na jong chu saitam ngai lo ba papacy ding ai chu na ai le ke pa omen na nin se chen ta men hi chlaya chu to ma chak lo ana tung pa chu mi tak ta scholar tam ta hin epita Antiochus na hi chu pa hi Antiochus ai na ti bin a hen la to ai thi lo tam tai point tam tai na se chen ta ben na che te kan banga akin yo ti he bible chun bung si gina cha kin yo ti bung ge na kin yo ti kini pau dam chong mong poi chi chu Hebrew pawa hi akin yo ki ti ben hi karen ki ti na Daniel bung si gi ben ko ga sai thu sa ben ka ti Daniel bung si gi ben Arabic pau ki shunai bung ge ben hi Hebrew pau ki shunai asale Arabic le Hebrew pau ben jong hin akin yo karen ki ti ya sa hial kele na chapter 7 to chapter akibong mong di na ai chu da phot chin na ba na ama wang bong get na pe na Antiochus Epiphanes chu sei no morning hele pathin vet sa na za ding pas no men ai na vet sa na nga sang poi bung se gi na vet sa na kibong akini ma ma sa ke ki pa om he singen evangelist son ne ki chi da ni sen chi ta ben na hi che kin yo pa chung chang he khelo be ding khat chu Daniel chapter 7 na sim jing lai ba hi akin yo chu antichrist ki chi ta na zero he hi chala chapter 8 ai hing jil ki chu Antiochus chu nei ta he nai ama chu antichrist chu hi thei nai sai ki lo he na ya chu Antiochus ki ti pa chu he poi chu phare ho be Roman Catholic pagan le papal Rome chu le ho bung pathian mi de pathian ho na di ta chu to ba an su bu ham ti pa chu chapter 7 na ko na na jin he to ai ki chi ta in mu chen be ki ro he na ai la chapter 8 a hi to ai ki chi sana in vet ki du chu pyam ta le he chi to ba cha lo pa chu ho bu ki ti to ma su bu ham ti pa chu he azona ina sei ta ben Antiochus ni chul ba he to ma su bu chu pyam te le shi na nu the Jerusalem ho in pa chu he ai lai chla ya ho bu ti ba chu to ba ho bu ham ti pa he na sei chen ti na ya chu a question ma sa pe na ka to rum chu he le ho bu ki ti hi pi ham ho bu ti te me na Bible du je biblical a he ho bu chu pi ham ti do na ya na se sa he me ke pa ben cha ki yo pa hin mun thing ai attack dan pa chu tu slan sai na ai le chi mun thing ai lo ho bu ti hi pi sai na hi chi ho bu le mun thing ti hi chilai Bible context ai ta ka ti ani hai ti ben history of redemption ki ti ben hi chi ho bu chung sai ki mu the tu lai Krista san sa te EPT hu hing nai ne them ti tingai le pathin mosi ko ma ho bu ni sa articles daw de
century sunga articles ani mo zo si hi gospel mu chi na ding na jesu christ ai tamong hi mu chi na ding a pathinin ho bu he ni ko ye ako ta le hi chi jesu mu chi na ding gospel mu chi na ding a chu ho bu ni ki sai le chun hi cho bu cha si na hi le chun gospel ki mu the ro ti na hi na hi se pen chu hi til hor te ka bol pen chu na ya chu hi chi ho bu pen hi na sata au bu ta physical structure pen chu te ka bol ai poi ai la gospel mun ma cha na thei di ki pan tu pa Christ ai mun thei di lam pi pen mun thing chung nung ho bu to ki sei salvation to ki thei pen ni apon cha su si na mi te ho in pathin tu di zui ra thu le ma zui na di wai lam pi si pi ti na ka chu sei na ki pom le se na sanctuary ho bu ki ti pa chu pi hap ti he chen ta ben le si na hen pathin bo si na sa sai chi bo la na sa sa tai le ama ho lai no mai ka chen thei di na se na sam le kha wai be ki do ba he le na hu hing na lan pi na ho bu au me ti ya chu a spirit pa chu gam te le mu thei pa chu to kha thei pa chu ai point plan of salvation pa chu pathin ni hu hing na dinga to gon pa chu ho bu au me ti pa chu ai hela ya he ki se kineu pa ai etek pa chu gam te le pathin mi hu hing na lan pi a bor pa chu itoma etek ham ti pa chu focus na de ki pa me a ho ye ki chi akil ila chun akineu cha long su ong don do ki hi che kineu cha chong khang do in nasdan alin do kinin hanglang nan ni sulang nan gam lo pi ngan khang ai na hi che kineu pa na to na chu sei nai hi chi arong hanglam sa lam ngan tho chu ni sei su ke ta be ro le ga mong na hi Babylon Egypt Lydia ki tho cha bo cha tha zo su ke kini Rome na hi da chu bang ni si pon ka thale ne si extension ti dam ake lina le si ta le ngo lo sa thane na akhan sa ki lo wa amai akal be lai za thane na hi je thede na akal be ki chi pem ti le wa lo pi de ke phatai di chu hi chi aki ne pa chu le si le ngam ho chu nga thane na aki chai sa ki lo en athine cha khan be ban lo pi de ke phai a sio phem lo pi lai di na hi chang nyai mai ban te tom na thu sei tai chu ta le acham ta ne ki choi sang ki na ti chu exceedingly great ta chu mai amasa kelngui chal ki chu great ati English a hon kel chal ki chu very great ati na to a little hon ma le exceedingly great ati English a na hoi da ti ngai ni jo chu het ngai yin ya chu ama chun asio chang ge pi hain wan si pe pa chang ge ado we ti hi ta ha mai thale na abole chu ta le gam lo pi chang ge yong ga do phai ti hi chi gam lo pi hi ba ti ngai le chu ta le la ya asi pha ba pi ti ho jong hi mi tam ta chun van ti ho da ngai du ben a chom lam sei jing hi ti van ti ho hi po in na hi chi la ya asi pha ba ti ero le van lo pi na asi ho ti ho hi ma dang he lo in pathin mi ti ho ani do tho cha sei na ai aban na le thing te pathin mi thing te ho ni do na na ki pa me ta le hi chi kal ma la chu gam lo pi ma do we ti hi chi gam lo pi hi interpretation bol hi lo sei ti le van Jerusalem ho chang ge sei pha ji na chi chu hi poi hi cha gam lo pi ti pe ni Israel ka ma sei na Israel chang ge ama ani do phai na hi chi ki nyau pai hi chang nya chu gam leng gam zo si chu ma thane na le ka zo na chang pha nei ama le ma chi ki mo chei sang sang ni na le ta na ya chu mun thing chung nung i tiu hu ing na to bun chung chang na sta hin su si lai ti ba chu thang ka sei do ai ki pai ki pa men den ni som na wi ki chi sen ai sei jin bi be ki ben hi chlai hen ni ti na ho bu ana ki to na pa le wa na he aba le kum si a khat be na ki to na pa chu thiem pu chung nung pen na to na pa chu ni chlai sim bai le hi ji ki neu cha chun hi chu to ba ho bu apun go thil to ni si a gan ki lai na ho hi asu ta nge tin na ade ya chu ni si a hi ji ho bu a thil po na to ran pa chu ai le thil tam tai bai so ki mu thein a hen la bailam ta he thei ni kham chu mi kha chon si nai le kial ngoi ham kial chala ma ga choi ya thim pa ko ma ga tha sa ama cho chi chu ngai ran chi ai hi ju le daily an ni sia to Christa ni ho a ni a so pa pa thim ko mai ban ho bu a ei thu pi ei lau pi mediator ei pan pi na pa chu ai na awan le hi je kum ki chai ten day of atonement ni le khat ve kum khana khat ve pa chu thu tan ni ho ding le thim bu chu nung chun ni zo sia ding le ama chon san si nai jong na mun thim chu nga ga lu na ki hai na pa hu aga hal je kem na pa ga ha chi hi chu ve nai le si na hin ni si a ki hai na gan tha jong min
kum khat na ki hai pa om ki de thutan na pa jo de o tan pa na om ki de ai to lo he va na he Christian to ba ngai wa na to ai mun thing chung na ai to pi ju mai ti issue min lo de ai ati ya cho hi cha ko na he chi ki ne cha hin tu ai hi to ba Jesus Christa va na ai to ai adi nga mediator apa nga ai thum pi pa ba tin ko ma ai ta pi na ho hi tu ki ne pa hi to ba ngai ama na ki la ha na itu bang aku hing na to pa ju leisin na akai ra ham thu tam pa jo kai ra leisin na ama na practice bol ham ti pa hi ki sei chen chen na kan wo min na akin yo pai pathin ho po le ko ba su bu da ni angai lo sin lo he tim the ding at least ni sin ta pai sei han ka ting na akin yo pai pathin mun ting su bu da ni akhat na tim pukin hi leisin chung abo le ti chu van ho po a Jesus Christ na to hi sibeng aman leisin na ai to ki ni na GPT bolam titing lain amoin Sunday ni sang lain Catholic ko hin mas nei jiwi hi chi mas a hi phiam bor ju chu titing a lain mas nei silen Jesus Christ a vel vela tha ji ngoi mo hin ai ma Jesus Christ chu jong le Jesus Christ chu azo a e Bible cha i mu bang wa hin khat ve ya ding a man ki thoi dam na to chai dai ti khat ve ngai dam na to chai dai ti cho Yesu chun ai Catholic Church ke lu ya masi le chun Yesu a vel vela amohin ata ta thida na bol ki tu Catholic kharin theologian kha tin same the priest could be the creator of his creator ati the priest could be the creator of his creator ati ne pen jo azo a sagriban ani dan pau jo thil sim khat hi thil sim pa sim pai thei ati jo thi po sei nai jo jo asla le chun chang ha chu thi san ta sang ha ta sa pe ong swat thi san wi zu chu thi san ta ong swat le he cha ba chu amon Jesu asim thu thi na jo sei nu na pe ne ani na hi chu thim bukin na to na chu leisin a chu pha dan hi aba ta ni na ho bu sma thi lu kha chi phem ti ting ale mosin ho bu mun thing na sa na chu thau mai khu mai chi thau mai chun pi ban sam ti ting ale Krista ho bu ngin valuya Krista wa ki sa na ban sa nai ai nai pi ni ti tam dan is part ki dilai chun Catholic Church akini o ba ki te pa hin muthim khang an sim no in isi muthim khang sim chu phem ti ting ale hin akini o pa chun thau mai hobung a thau mai ba do ding Christian vai bi pen chu ala do a thu ta yo si cho siang ba hobung he ni ba do so to lo we hi chu da is thim pi kham ani ki ti chu e na hi chu ba chu Daniel bung si gi sei ta ben 85 to 80 tek chun chu ni koi ma chan pa thim tong sim thei lo koi ma cha ho nam ngai thei lo koi ma chan pastor nam tong thei lo po se chu thim pule pastor ani ti na hi chu pa sunga chu koi ma thu ta ne thei lo ya chu ho bung in awa nan ba thau mai ba pi do thei lo we ai le ho bu sunga do hang no anum ki ni mosin ho bu ni sa pen chu do hang ki dom ki ni na hi chu do hang chun do hang sunga chu chang hao me hi sa ha chu pi ban sai pathin thu ba sai ti chu pathin Israel cha ti chu ni la changa he agil kila dang cha ti nge chang ha le tu ya ba ma jing to yang pathin laga wai a thua hi jingka na e ba jing ko doi ai la Israel cha te to ki bang lo beng akini o ba hin na hin tong in ibya na hin to dan chu ho bung sunga chon nan zau si Catholic Church to nan do si ho bu ai pu lo na thu ta ki di an mi mong su ke na hi chen pu lo je phem ti tinga la ga he thei dinga pelgotary ki ti ho limbo celibacy aban le auricular confession eternal burning hell rosary aban le canonization of the saint bowing before image assumptions of Mary na hi thoyo si ho bung sunga hin la lu le ti cho hi ta su na hin to thu ta ki di ho bung sunga le be ke ta le Councils of Tolas in AD 1229 kuma chu ipya ni bol chu ama hin hi dai thu khan ni sei koi ma chan Bible sim thelo le ti oi ta le Bible translation ni ki bol ho sem na ani la ba hi ta thu ta chu to ni chu be ni ba chu chlaya akini o pa na to na ba thang kai sei do e be ki pai ke pa ong he jing na he chlai he akini o pa hin pathin ho bu thin chu to ba hi a chok pha am ti ba hi ki chi chen sei chen ta ben ana to ai na mu ina ki tol be dio chu pyam tai le hi chi tap mai pathin ho bu hi asu bu na hi ni za de phar chan ni ham ti van tin ki ho na hi Daniel ni chi chang som le na hi na Daniel bung ki chang som le na hi
anazai hi chu ichan ada chen sang tu na ichan chu hu apha ni ham ti pai in mu chin mi chu khat bi to na sim chin ki ritin aban le the longest time prophecy di ba na nisan ni le cha thum pa chu in se yu ai prophecy la thiam gao thil mu sau pen pa lai hi chu hu lu dio hai in ho bu chu hi chu te le ki chu thiang li atin hi chu khat be na sim mo mo te chang som le lina chun hin simin ka te nisan ni le zathum gi ya hi tia hi ding a hin chu zo te le mun thim zo au na ding dola ki ko ya ki tha sem do ding a hi ati ati nei hi chu ta ba ki ne pai pathin thu le pathin ho bo su bu na pa chu iti chan ding ham ti pa he a question a hi hela da bu na chu nisan ni le zathum su lu ding a hi chu zo te le thil zo si a hi ding dola ki bola ho bo zo ki tha sem ding ati nei asu ta le hi chi nisang ni le zathum pa hi ita ki pandinga iti le ki chai ni ham ti pa hi question lien ta pen chu ai tai na i main topic pa chu hi tai a chu hi chu teng le mun thing hi ho bu hi chu thing di ati nei hi chu ipt ki panham ita ki panham ita ki chai ham ti pa hi na sei chen dio hen Daniel chapter 8 chu even ai le hi chi van tir hin seal na body hen tin na even ai le chang som ni le guma hin asai ni chu nung teng le thil hung nung di ba ve thil zo si lao chu ban ti da sei chen pi ai lai ji ni sang ni le chu ba wa sei chen ya chu hi chu in sei chen ba de nil bung ko na hung nung di wa hin na hi chu la ya hi ni sang ni chu thum prophecy hi in a sei yo hi tan i ku ma ki pan ti ham ti wang chu de nil chapter ya ki munai point chapter 9 chu in ve teng le ki chi ta hung ki mu ding a hi ai lai ji dung chu ya in ve nai le nisan ni le zathum prophecy hi thiam gao thil mu chu BC zali le som na le sak ya ki pan he na hi chu akipat na chu Daniel bung ku na in chin te le ki che ta Daniel han ta som sak ya ku na in mu ri wa he ai na ki pat na wa chu ki bang che le hi in a head win poi mo ka sign hi chi hi BC zali le som na le sak ya pra hi pan ai le nisan ni le zathum thiam gao thil mu chu 1844 ong ki chai hi zo teng le Daniel bung ki cha som ni ju ya chu hi chi ni sang ni zathum pa zo hong ki chai te ngai le mun thing chu chu ki chu thing di ai ati nai a chu te le tu a he is like Daniel chapter ya ki chi point ni sang ni zathum ki chai ngai 1844 chu ai hi chi thiam gao thil mu pa chu ai le 1844 ko mai thil ru ho hi ba le si na ha gao ma analo ling le wa ba le si na hi thil ru chu ho chung chang na hi pi thil umam ti hi sei te ni wa loi ti hai cái bang hệ sinh in chuai ka kang chalai ka ba thediu chu ti ham ti le Israel ten pu pi sagi ma no ke aban ba le na no na Jesus Christa kal chu ku na man da no hong thi da no la tho he Pentecost mu da no na so significance so ka so le pen kul ku ra mum jong he Christian dang ho hin a ki he nai ko nai la Adventist hen ki chi ta na ki he isnam ti le Mennonite movement na kun chu 1830s la pa na movement it chu Pengkul ko chu ni so mang me chu kum so mi din 33 ko na 44 jan wa chu na Pengkul ko tem prophetic time na hong ki su dai e chu kum so ni khat ki la kum khat hi ra zo kum sang ni sang ni le za thom jong chu kum sang ni le za thom tia hong ki le oi na hi chu bang a chu kum som Pengkul ko ra hong ki chai jong chu abana chu Pengkul ko ra bo jo ti le day of atonement chu han do ni ko ki phaidam ni ko hong ki jin hi chu bang a chu hi chi Millerai movement ma Millerai hon Jesus Christa Daniel bung ke chang sob la lina hi hobu ki su thing dai tai ti le hi chu ba chu dei sina hobu anom nai ro je a chu anom ta ro je a ka ti nai hobu Jerusalem anom ta ro je a chu amon ba na bla man he pha ro je ba chu hi chi lei sit ki sei nai tan te ti ba mi zo sin Jesus Christa hong dinga ananga wa ta ba chu mi zo si awakening anom na na sa ta lagaw na spiritual awakening hi anoma mi zo sin thanun ta Jesus Christa hong din chu ananga wa hi ale hi chu 1844 22nd October la hi Jesus Christa hung dinga hi anaku do wala hung taro he chu pham ti la Jesus Christa chu ahung ni ding hilovin ain he do chu pham ti Jesus Christa chu ne awan mun thing aku na mun thing chung nu alu na he chu ni khwa chu judgment na thutan na apat ni ko investigative judgment na khul chil na thutan apat ni ko chu he chu ni ko chu hi ki pa chu nyau cha la kum hung ke ya chon si zo si ana su dam ni ko wa hi banga chu Jesus Christa i chon si now thoi dam ding le ngai dam ding a tuai pan na sa ta ala ala ta hi yang si se Let this be in
cái chi thế sinh chín piovin Jesus Christ hi 1844 la hi leisi na hong ning hi zorovin ni sang ni thum ki chai na prophecy hi thim bau thim mu hi 1844 la ki chai hi jin hoi Christa hong na ding chu ai poin a hen la mun thinga ko na mun thin chu nga thu tam dinga alu na pa chu ai na hi chu hong ki chai teng le second coming chu ai ta na hi ya chu EPCI hi hilaya hi ni sang ni thum zo te le mun thin hi ho bu ki su thing di hi ti ha mi tai le hi jin ko teng le ho bu ki su thing ki ti thu tam na hi to hi che som jing a hi ai la Christa hi chu tam na hi mun thing chu hai zo teng le thil zo si hong ki hia le tai a ki si ding pa chu ki si chai ding Revelation tu pula ai nai a chon chon tu chon si jing jing ha ti na thil khat om min ai lai mun thing chu nung ki ho bu ki su thing ki ti hi biam ti hi har hal ka se do no min ho bu ki su thing ki ti chu chon sit ngai dam ha no hi a bet sa chu a ba le mi pi ho le ko pi hi chon sin a ko na hat do ti na pa ha to hi kin a ko no ten chu a ba le ton so na cham na hi justice hi na ki phut de ti na hi a ba le ho bu mi pathi na su thing na pa a ba le rededicated ti na ki tha han do pathi na dinga ai chu ho bu hi su thing ai le sin na ali century le sin na ho bu pa mi kum khana khat be pa hi ana su thing ju ai ju te o do mi ni le su thing ju ai wala jong ho bu hi tu ai su thing ai le sin ki sim ti ra pa mi hin zo si chon sin na su ki khol ji ngai hi cho zo si a thui ki tan ki na lai ngai hi chi 1844 la hi Christa hong ni hilobin ho bu ho mun thien chu mai alu na pa chu a se nai amen ki pa me na ata ba chu he ki chi ma singen Daniel bong ge nai se bong ben azwa ti the longest time prophecy ni 2300 days prophecy pen hi ata ba Daniel bong ge na ma chu ki mo chin lo he a ki mo chin lo je chun a ki pa na ge nai lo za ki chin lo to ba ki la ngai yo e chu idi da ki he chin lo mo ho te be tia ilung neo kha me the ilung neo kha ta ba le Daniel jing no ni he chin nai lo ti he de ni ka sei no me e pa Daniel bong ge chang som ni se ki chu sim leo chun Daniel ki tipa kai jong ni ko pa sumin ka ti za be se singen kana lo tai ti ibija na lo ham ti tinga le gao ti la dang si mun thing to ki sei si ju pati na him chi pi a ama wa ka su thing ni te pha ni sang ni le za thum gao hu ben a sei chin pi lo ben chu Daniel hang ngai to la na lo he ti na hi ja su gim nei ta me ya su a kyong lo nai lo pa hi ai ho mo se he chi ni pon Daniel lo pu a he thim nai lo ya chu a ban ba bung kwa hu he thim de na ki chi ta kyong chin sa de ti ba chu ga sei do ai e ki pa om he singi tua hi chi saban lesson an zila Daniel chapter 18 te na ba ko na thu pi pe rai mu chu pyam te le thil abu chu setan na to pa chu he ai na su thil na chu pathi na ko na he ti ki chin nai mu the ve setan palla na mi him mang chai ver za hat pathin thui chot pha je jong le pathin su thing na to he apor jing ti hi isu no ri hi cha ko na thagaw lo mai jing do thil tam taw min ifa chum pi do ka ta sanin akit te jong le Daniel chapter 9 hin pe tiang le Daniel have the som se in schedule thil tam ta ki chi ju sia ben jil do hi jo na beding in viewer ho zo si ka hin ti mi nei pathin phate po chi ta han amen